Şöyle aylandırıyor. Aylan kırk kazanda aylandırıyor. Kırk bir kazan. Ne diyor lan? Özümüz tut dayan. Biz birden şu alayıntıma komunan başa biri. O dört dayan değil ki hoşuma bir. Bundan sonra çıkıla dört dayan. İki kızıl iki. Dört dayan. Bas. Aksakalda şöyle aytıyorsanız. Bunlar tak sakal. Qanday tileklerdi qilib, shuni qilsangizlar, shu qabul olsun, tileklaringizga, duolaringizlar ochqila. Ana kur gelmedik ana sizlerle. Rahmat Allah razı olsun. Rahmat. Bizi sıyırırsanızdan Allah Teala sizleri sıyırsın. Buna manglayınlarda dört dayan. Ne yapalarga? Qana kelin. Qilsangizlar gel. Jardan ber. Gel, Nurila qana gel jardan ber. Jardan ber. O qanday chiqsa? Yağından beresiz. Har biri qadam. Yana bir bular koyulmaz da yana bir Şimdi bakar kovar Yolukta salındınızlar mı? Buna liste benim atıma muhafazadan alınızlar. Hayra yolu susuna uğramasınlar. O tartı otamına Kum sonra İbrahim Mektep eken. Oruz ayında abdan жақсы. Алай елебестен zaman болсын. Ушул 41 қазан менен бизге ушундай Mekteğine iyilik etsin, oğlan versin. Alay eyle. Alayıma kovun altına. Qaysı cemaat ayt koyuңuzдар? Qaysı? Mına Aynura Musabayev ejen cemaati. Başılarga bak koşun, yuvarga kut koşun. Allah'ım kırçıktan saklasın, kanlı kazağını saklasın. Ne tersine tüleğini çetkile. Elimiz ölsün, ölüksün, kırçıklar ölsün. Kırçık şarkaylansın. Жақсы еліктер болсын. Amin. Allahu Akbar. Рахмат, Алай ынтымағы комына аябай ырашылық билдиребиз. Бүгүн биз эл Алай районунда Ноорuz майрамы болгондо дагы 40 казан сүмөлөк болуп атат. Аябай сонун, эң сонун майрам болуп атат десек болот. Эртең саар Кудай кааласа буйрса сүмөлөктөрүбүздү ачабыз. Даамдуу сүмөлөктөрдөн ооз тиесиз. Биздин ушул Алай ынтымагы комунун Ош областындагы төрайымы Дилбар Камилова эжебизге, Нургүл эжебизге, ушул Чынбек жигитибизге, сизге, Кайрат акабызга, Замир акабызга кыскасы жакшы ийгиликтерди каалайбыз, иштерине ар дайым иштерине ийгиликтүү болсун, эл менен бирге болуңуздар, жүрөгүңүздөр дайым таза болсун. Ушул келе жаткан жаңы жылда бул кыргыздардын жаңы жылы, жакшылыктардын жылы болсун. Баарыбызга амин. Allahu Akbar. Aksakal ejelerge жолук салынып атат. Кандай жакшыбы? Чын эже. Жақсымы? Акырын өзүңүз. Mına
Şerik varken hazır daha bir ön verip koyuyoruz. Baptırmayla. Алай үстін болсын, бала шақаңар менен тыныш болуға, бізге ошо омат дөөлөт берекен десин. Бардығыңыздардың денсаулығыңыздар десін, өміріңіздер десін. Өшпес өмір кетпес дөлет екі дүйінен доқты болуын насысын. Алай айландырып, қалу тілек менен кішнеке белек берсін. Geliniz. 40 tane yoluk veririz. Yemek sözünüzde sağlamasılar. Dil var. Salonunuzda sırf tutuyoruz. Sırf tutuyoruz. Daha gitmek yok. Çok derece var kelime. Çok fazla. Hayır. Göğüsüne Allah iyilesin. Ovada. Nardı oyloğun oyunlarga da tetkileyim. Ne tilek kılsınlar tileğinler kabul olsun. Oruzonlar kabul olup Allah da жақсылық omaqtardı, жақсы gündörünü versin. Tapqanыңардың бардығы бала чақаңардың жақсылығына бұйырсын. Ой мен айналайын. Бізді başımızı silerden Allah Teala sizlerin başına siler. Tileğinlerge jetkileyden aydı. Menен düşürüp atsanızlar şunu бар kabul olsun. Allah iyilik etsin, mutlu olsun. Olmak gelsin, bereket gelsin. Sizde de bata verip koyuyorsunuz. Bildim var mı hazır? Qanday qilay? Bismillahirrahmanirrahim. Gülölü деген бұл өзі башқаша жерде турабы. Гүлөлдүн суусу, Гүлөлдө менин досторум бар. Биз ар дайым барабыз. Ошо силерден ушу гүлөлдүңөргө нур жасын. Кандай тилек ниет кылсаңар, ооматыңар ачсын. Барлық дүние жүзүнө Гүлөлдүн арчалары, тунук суулары аты талайга кетсин. Бала чакаңар менен тынч болгула, аман болгула. Жакшыңарбы, саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшыңарбы? Кандайсыздар? Жакшыңарбы? Кандайсыздар? Байрамыңар менен кандайсыңар? Жакшыңар. Биз алай ынтымак коом оксаңар керек, а? Гүлөлү чындап сулуу жер да. Өзүңүздөр да сулуу. Сүмөлөңүздөр да сулуу болуп. Орузуну кандай тилек ниет кылсаңыздар ошо кабыл болсун. Тууган уруңуздар менен, бала чакаңыздар менен, элибиз менен, алай эли менен тынч аман болойлу. Мындай жакшы иштерди аткаратканыбыз бардыгына алай менен сого берсин. Момин баарыбыздыкы бирге болсун. Рахмат айтканыңыз келсин. Amin. Aytkanыңыз. Gelesин düşöz. Rahmat kızlar. Rahmat. Nereye çöz? Nereye çöz? Joluk salasılar je mындай эле. Жолуктунда кармак, карбагыла, кармагыла. Şu kazanda aylandırgan adamların bardığının orundası Kim u? Kim jetekçi özgür bölüp bergen? Sürüp tutup koyalım. Kabul olsun. Alay elimiz tünç olsun. Alay elimizge nur, olmak, öğlet, berekem jasın. Var bolgula. Şu tileklerin var mı? Dört tane bölüştürüp gelgile. Arkadaşlar attım ha. Bana bir 4 ay aldı ne olacak? Sizlerge şoğa şimdi istiyorsunuz belek vereyim. Alayın tuna. Gelgile. Bakana da. Abi yakta geldiniz ha. Geliniz. Dilvardan sözlüğümüz var anan keyin sizlerge beşak atamızı. Mana kim bang qanday mына жакшы айда, жакшы Орозо айында чоң иштер деп атасыздар ошо бүгүн атамекарга кандай арыз
кандай кабыл баталар айтылса ошонун баардыгы сиздерге нур болуп жатат. Алай элибиз тынч болсун. Алайга оомат келсин, оорат келсин. Жамгырдай нур болуп жаап берекем менен элибиз аман болсун. Aldık ha kıskası. Kalaştırmayı bölüp veresin. Баардыгына дегеле оомат болсун. Кандай тилек кылсаңыздар, ниет кылсаңыздар. Рахмат. Бата дуаларыңыз кабыл болсун. Жакшы ай болот ата азыр Рамазан айында. Алай элди тынч болсун. Сиздердин үйүңүздөргө ошо ден соолук, ийгилик, берекем кепсин. Өмүр кепсин. Бар болуңуздар, бар болуңуздар. Aksakal ezikileri. Bizde bu kızlarımız, atamız, enemiz, kılıklarını kılışıp, yolun yolduğuna, inşallah sıyılıklarını suyunu oturalım sayılarım keteyin ya. Oşu tapkanlarına bereket peyiz versin, eki düğüne baktıklardı versin. Oşu özüngördün kanday kağla tileklerin var, duaların var. Allah Teala bizi kavul kılın. Bizle koyuyorlar, çok basaylı. Çok basaylı. Şu elimizde daim bayramlarında yolu tutun. Hakikaten çekim var. Elimiz yurtlu zaman olup Kaladağ'ı, migrasyada yürüyen Kırgızlar, Kaldar, Kızlar, nevre çevirilerimiz şu Kırgızistan'a gelip öz üylerinden tütün kulatıp şu Kaldar menen bağırıp çağırışında elge koşulup mayranda sürgen Allah Teala nasip etsin. Bağı yürür, çok rahmat. Alay koluna iyilik, her daim el kızına tortuyor vergiler. Allah razı olsun. Öte sonun işte de. Niyet, dağından geçtiğinde kısım olsun baraklar çıkmak. Sizlerle bir olsun daim. Sizler kıyam uğrunda olsun. Ya biri diyor. Sorumluluğunda davayla sizler. Ötüncü? Yok cevaplıktır. Dilberci hoş deyip görüyoruz mu? Maylı da sen. Pişti bu уже. Biz menen boşa işlese turganlar. Ең алласы, ең ақылы жауап атабыз. Алайын тымағы Biz aldık. Aldыңар ма? Болды алсаң. Сіздерге берілді? Yok,